นิงทวมวยนะจิมินิสเตอร์อมวยนะกัฟเนอร์อมวยนะอุครุลจัดปะโมเรจัดปะจุรจันปุรจัดปะจิริบัมจัดปะเด็กเสนาปฏิจัดปะเดินอุครุลจัดปะชิดีมวยปาร์ตอเมเนบมวยดิวตี้ดูกี่กว่ามวยเดปีริบะสังวิธานปีริบะอดุกิมาตุงเงินสัตว์พัมทุกปนีจิมินิสเตอร์มวยเนี่ยน้องไม่กำลังเกล้าบอมหลังจากหลังจากนิ่งไปหลังจากหลอกอดุมสัตว์ประทับนี่บะมาที่จิมินิสเตอร์มวยปนีนะออร์มินิสเตอร์มวยปนีนะอาคุยนให้นิ่งดีพาร์จิมินิสเตอร์มาโอยนังรังจะปีรูเร่บก็งั้นสินงาลักประเดี๋ยวมีสิ่งเสปังเงินโอยเกระไม่เตยโอยเกระเนปาลีโอยเกระเด็กตังคุลโอยเกระลำบิสิตพริมเวนเสมาดูกีขุดโดลมาปรกนับจัดปีรำโบโอยระกดียังพักดับเนบก็มากีมาไรบักทีบ้าให้กัตระมาเนปาริบสัสันเสยานิงเดให้บักนากุมบักขรกิทาวน์ชินโอยเกโดริบระอัตมนาमणिपुर से शांति सुंगन हंजन यारोय अखोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनी हाइदना थवैना इंटेंशनली तौगेना तौरिब कांगबुसिंगदो अदुगी पार्ट अमोयना दुम चंगजल इब्रा हाइबसिमति मयामना हुजिक फिल तौरिसिनेबा हौजिक मणिपुर दा अपेनबा मिजे ngasai bangkimna habigi am ti chummeba सुपेन पेनबा मी कनाम लेरमो डॉक्टर लेनिन नहान हाई खबर अमद आई पाबदा मणिपुर लेरिबा मीसिंग से मौके खोगी मेंटल हेल्थ से अतुके मते कांग खो मफम मरांग खंगद्रे अतोप लेना अमन नाब दोंग मिपुंग फदि मक्सिंग से आम लोइन तौरे होजिकी ओइनिनिको अखोइना सुम खंजबदा ऑनरेबल खेमचाना हंदक ngarang ukhul chalure am laibak thibani pung ani ga minit 35 da thodok se thokpaneba Impal dagi ukhul satpasi mangang sa kamay taweda lambi si salakanda yangang popidagi kilometer nipan mapan chatlakanda mahadeva namalay chingdong ama mahadeva sida security laygani ba police laygani ko adudagi na litan bause moina ngasagi impal dagi ukhul ta na chatliba kangbu si jaga dangerous jaga si moina vulnerable oba jaga si escort tawraga litan bause he puiyebako si somdege lakwasu litan degi na mahadeva tilakadoini somde sakibasu mahadeva daina litan bok sattoine bako ngasigi thokbe thodok si mi singsi impal degi ukhul satpane mahadeva degi litan jawre litan degi moisi thauba hogiba matam tm ka somaina koki singna masing yamdaba koki khare leiba ko litan he lanthopa ka kilometer 3 kilometers muk चलगा लेब मफम अमदने थोइब थोदोकसे लितान दा युम के मैचाखरे फॉर वोट कम्युनिटीज कोकी की सुसाखरे नगा की सुसाखरे को देन सना के थिन करी थोई ngarang nungdang ngarang जे चिफ मिनिस्टर हलखरे 9 pm onwards indiscriminate continuous firing ne mapam marang khangna somle leptana सना के थिन छि द बम याउन kapsalai असीगी थोदोक थोकबसे असीगी इंटेलिजेंस इनपुट से सरकार दलाकबसे कुइरबने अनयूज कानादब सिक्योरिटी फोर्स आमा थमे अखोई आइसे हुरान दना को उखुल लंबी जे सत नुपाने कीरेबो जिकती किसलेबा मोइने बीएसएफ खरल थमे को बीएसएफ खरा माकोट से फुहारी तो थम्बी शंकाय दे थम्मी को महादेव देगी खरे लांदगी बमफम दे थम्मी when मी सिंगसिना नोमै जे कापसलप मतम ददी what they could do मोय कैदो ngमगे बा then सरकार ना सिगुम ब थौदो अमा फोंपों साना जुजु सीएम ना कुकी नगागी कुकी मरकता कन्फ्लिक्ट कुकी मिटी अमसुंग कुकी मरकता 2023 दगी थोलखिबगी मखा तारकबो होजि टिम कुकी गा नगागी मरकता सो कन्फ्लिक्ट अदुमुक थोकबो होरेबा हाइबा सिगी वरुशिन पुरकनबा कुकी कुकी जगह सिंग अदुगा नगागी जगह सिंग दा मणिपुर गी अनुबा सीएम ना सतना वारी छानाबगी तोंगान बा शांति की पाउजेल पुबो खुंसत हाइबा तारे दुमुक सत हाइबा तारे अदुगा होजिजु लैरिबा ग्राउंड सिचुएशन सिगा मरी ले येंगा कुकी वारी छानाबगी वाफम ममा पुथरोली बंगसी के टॉपिक नो ऑप्शन बट डायलॉग हाइरिबा ngasi के टॉपिक से कमाई इंबे वांगसा आइगी मांगदा कोगी सीनियर एडवोकेट तामो तोमसाना सु यामना मरिक चुम्बा ओजिकी करेंट सिचुएशन सिगा हाइबा तारे को सिगा रिलेटेड ओइबा
mayam ama thambigre then agi brother Congress ki representative oina saruk yabiriba agi inau bangkim na so yam mayek seng ba haiba tare ko wafam mayam ama thamme inau no so hangbiri ko sarkar pangchai sai bu so ai di pamse de ko mingon maral pangchai season bu so pamse de tawbudabu oirei ba Manipur ki ngasi honglei ba chahi humbari manga sida oirei ba phibam sida irang du thok te ne matam da chuni irang thoba matung da gi so amuk henjel la ini ko oirei ba phibam sida center da su BJP na pali Manipur da su BJP na dum lenga ki luching bu oidana dum Manipur ki miyam gi sason to biri ko hoi president rule le rame matam khara madagi constitutional crisis sama lakadore habagi anticipation amada sarkar si tangai fadana sem da yadre na myoy mangana sumaina luchingba honorable Sri Yumnam Khemchand na luchi chief minister oi ba sarkar amalai wasak laugraba matung dagi di Manipur da leiri ba sarkar sina miyam gi damakta karigumba khara tangai fadana tawdaba yadre na khalla kanda honorable chief minister sina luchingba sarkar sina kupna cabinet phamdana bureaucrat officer mayam ga khangai mayam ga tanaraba matungda santi gi puraknabagi santi puraknabagi lambi amada jiribam da chattana by road ta jiribam chatle adai mayam interact tongna khotna dana adi halakpada none da mayam ga unadana wari watai sanaru re yam nungai ko maduge halakpada waji kharadi hanjanna batare ko wari se amana so khara gar haudokna rabane na kharadi hanjan ngangna batare matam di lozeroi chief minister successfully visited Jiribam even proceeded up to Silsar ko chalure hale adudagi after few days senapati da mukchale nothing happened on the way kaimta tawde ba kaimta tawde adudagi di just yesterday itself ukrul da chalure man ngarang ukrul sat pasida thamoi am sopa am lukshi ba khara di phawe on his way to Ukrul he stopped at Sankai Sankai have a cookie kulis the lepe cookie gi ise chal mayam amaga wari sayam nupi sing duna su miyo begi wada phachna chief minister da mukhamantri da hai mukhamantri na du da khumba makhak lay miyo bas khunai se miyo begi samaj se stai da leminari ba kanglup sing se kanaman aphabu su yaw bo yai kanaman phatta su yaw bo yai ai su miyo bani na koi na phawri ba nuai ta ba pen da ba asaw ba do chaman na ngon da su phawe man ngara hai bo wa se ko ai na ningsing ba da then atopa mana haujik thoi ba hingsa gi thodok mayam se asina lomba naidaba lepnaidaba tungi lambi ama samajama sangsar ama semakadoriba inkhalaiba apikpa angang singdadi masina karigumba wakalon ama mukchalangi dore heba yam nuksiba wahi kara haiba it seems universal truth oina chief minister ama oina haibada pungning yam nuksi madumadi yam thagatli ko akoina khangjarapodadi Manipur da akoi si Indian oram de hai akoi si matamama de Indian nate hujikti Indian oire ko Indian oire ba matung mamang akoi si ning tholoin palame ning thawama leiba tarabadi magi lengak sasandu gi matung ina mana chaning ba maphamda ko chatkani meeting tawgani sagol lani pugera adegi atopa lani makhal mayam ama pugera loina purer kanda man saliba mission do mai pang na bagi damak loina sem sar ga chatle sining thopa linge matam da dum thue akoina khangjarak pada resang sing honorable legidre nonga khre ko ma leiba Sri Wangoi gi
legidraba ahal wahengbam nipamcha adegi di RK Dorendro adegi keno thangmai bangi radhavinot koizam sumaina ibobi matang sum lakpase tongan ba party singna sum sasan tawra lakpasida chief minister amu oibatar leba ki mapi mapa amu oibatar maybe chief minister, maybe home minister, or maybe any cabinet minister yekna ba oigera lan oigera amo oigera they are bound to makoi chat kadabane asidi iyambi wakhalonda leiba amagi mapi mapa yaitong khamdong ba phamnai ba ma oiruragadi magi normal duty ne ningthow ma oina chief minister ama oina governor ama oina ukhul chatpa more chatpa chorachanpur chatpa jiribam chatpa degi senapati chatpa then ukhul chatpa chidi mogi part amane ba moi duty duki ko moi de piriba संविधान पीरिबा अदुगी मतुंग चटपम थोपनी चीफ मिनिस्टर मोने नोंमै कामना गेरा बम लंजेगल लंजनिंग बा लंजलो अदुम चटप थाबनी बा मादी चीफ मिनिस्टर अम ओइबनीना और मिनिस्टर अम ओइबनीना अखुइन हाइनिंगेदी फरे चीफ मिनिस्टर अम ओइना ngarang चपिरु रे बको ngasi नोंगालकपददी मी सिंगसे पांगन ओइगेरा मैतै ओइगेरा नेपाली ओइगेरा अदगी तांखुल ओइगेरा लंबी सिदा फ्री मूवमेंट से मधुगी खुदोल अमा पुरुकनब चटपीरंबो ओइरगदी याम फगदबने को मागी मराइबक थीबा हाइगदरा मान पारिब शासन से यानिंगदे हाइब कनागुंब खरगी थौनसिन ओइगदोरिब्रा अतमनना मणिपुर सिदा शांति सुंहन हंजनबे यारोय अकोगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीगदबनी हाइदना थवैना इंटेंशनली तौगेना तौरिब कांगबुसिंगदो अदुगी पार्ट अमोइना दुम चंगजल इब्रा हाइबसिमती मयामना हुजिक फील तौरिसिनेबा हौजिक मणिपुर दा अपेनबा मिजे ngasai bangkimna habigi amti chummeba सुप्रेन बेन बमी का नाम ले रहा हूँ डॉक्टर लेनिन नहान हाई खबर अमद आई पावदा मणिपुर दे ले रिबा मीसिंग से मौ के खोगी मेंटल हेल्थ से अतु के मत कांग खो मफम मरांग खंगद्रे अतोप लेना अमन नाब दोंग मिपुंग फदी मक्सिंग से अयाम लोई तौरे होजिक के ओइने को अखोइना सुम खंजबदा ऑनरेबल खेमचाना हंदक ngarang ukhul chalure am laibak thibani pung ani ga minute 35 da thodok se thokpane ba imphal dagi ukhul chatpasi mangang sa kamai ta weda lambi si chalakanda yengang pokpi dagi kilometer 9 chalakanda mahadev baina ma lay chingdong ma mahadev sida security legane ba police legani ko adu dagi na litan bause moina ngasagi imphal dagi ukhul ta na chaliba kangbu si जगह डेंजरस जगह से मोइना वल्नरेबल ओबे जगह से स्कोट तौरगा लितान बाउ से हेक पुई हेबको सी सोमदेगे लाखपसु लितान देगे नमा महादेव थिलकदोइनी सोमदे सखिबसु महादेव दैन लितान बाउ सतोइनेबको ngasiगी थोगबे थौदोक से मीसिंग से इंफाल देगी उखुल सतपने महादेव देगी लितान जवरे लितान देगी मोइसी थौब होगिबा मतम टीएम का सोमैना TM का सोमने कुकी सिंगना मसिंग यामदब कुकी खरे लेबा को लितान हे लांथोपा का किलोमीटर 3 किलोमीटर्स मुक चलगा लेबा मफम ममदने थोइबा थोदोक से लितान दा युम के मैचाखरे फॉर वोट कम्युनिटीज कुकी की सुसाखरे नगा की सुसाखरे को देन सना के थिन करी थोई ngarang nungdang chip ngarang je chief minister halakre 9 PM onwards indiscriminate continuous firing ne मपम मरांग खंगन सोलेप लेप्तन सना के टेन चिद बोम याउन कापसलै असिगी थौदोक थोकबसे असिगी इंटेलिजेंस इनपुट से सरकार द लाकबसे कुइरबने अनयूज कानादब सिक्योरिटी फोर्स अमा थमे अखोई ऐसे हुरान दना को उखुल लंबी जे सत नुपाने कीरेबो जिकती किसलेबा मोइने बीएसएफ खरल थमे को बीएसएफ खरा माकोट से फुहारी दु थम्बी शंकाय दे थम्मी को महादेव देगे खर लांदगी ब मफम दे थम्मी when मी सिंगसिना नोमै जे कापसलप मतम ददी what they could do मोय कैदो ngमगे बा then सरकार ना सिगुम ब थौदो अमा फोंग फोंग साना
Boom gi maina ji churam maga mapung phana pokhai dri he se khangna leiraba litan and its surrounding area adagi di sana kaithel ko lambi se free odabdagi kanagum khara di koina kasom khulen phawraga yari pok taraga sometimes laibini chatpa yauribani ko si itham boirang puren taraga napet pali taraga lakpasu kanagum karadi yauribini tangai fandana chatte ya deba kangbu sing de ko akoina haning di ngara ngasigi thoibe thodok se asidi security lapses se chawna layeba maramdi I personally visited many of the times on this route ko chalurabaneba hairi bazaga se si vulnerable oiba irang ji tholok pe ai provoke to pe ai haina hana urba pot mafam amneba adu security se matik chana thamdri se karigino ko akoi di sarkar de sai benete ai lo sanjarake ai sinjingi dengan CM gi khongset mahang na sali simro na santi pro na khongset ni hai masi mai pa I hana loba ya ba mai pa ke loba sorry mai pa ene loba di ko ai nga sa haije gi dunia ba ukhul ju satpi o senapati ju satpi o ba chorsanpur ju satpi o jiribam ju satpi o ba icham chamna ai chatlu re habido adu khak yana na bati topi go no mana chatpa matam ji da chat chin ngai ji da loina makhana thopi ro ba ko kaithel mambi degi hauro ko kolen da oiro tupul do oiro none do oiro rengpang do oiro none do kari nungba da oiro kambiron do oiro ko barak to oiro lairi puna maksing sida oi namak security se bip up tong na ba mi sing se yamne free movement ji yana na ba to bi gadab ne hak chalu ba halapaga mi sing se dumaina chalan gadab ne ba then senapati chalu re senapati chalu ro matung na hoji kari thoi Sengmai police station degi senapati box se BSF 131 battalion BSF se escort tawraga mi sing se evacuate tawrum je puthok pusin tawrum je hojik ti putok tok khre somna na kamna baiwani somna kan de mi sing se Dimapur sa ningba mi sing se senapati sa ningba mi sing se no way by road ko sungai leitra bani adu yamana haning edi semgat pa haiba machange semgat pa luching ba ma semdok pa luching ba ma akoina pamidi semgat pa dunia ba ko mina pangang nei ba noigi Manipur da chief minister je kana gumba XYZ amana chahi tara ka paira di Manipur ji tangkhaim leigi ni he kaina hairi be art di ikai je ba miyam gi yai phanabagi khanbagi mahutta magi lanthum ama tansen badongna mina ka uraga khoida ka hairak pase masidi we feel so shy very sm yamni kai je ba ko akoina kanjabada ado tamona haning badi sanagi phamung de hipasu yai ko lupagi kangdhon de hipasu yai khoigi tonggon ji thanna shampoo thanna ba paisa tange ba mi ju thola am yai but after their death they must not be remembered makoi sigraba matung adugumba luching busingdo adugumba lanta la kanda lanta na bagi damak luchingbo orak pasing duna thup khraba matung da di nonga khrubo matung da di ko kana aguma misakama na makoi gi mafam da lai mana makatana sadanjali de shukat kalo eba at this juncture hojiki matam sida akoina what we need sadanjali akoi gi Manipur gi miam jinene maybe from Congress, maybe from Samata party, atu ada different political party degi pointing bo ocean over BJP degi su ocean ko ai chief minister oram me haraga hayang anga ho fai dongna lambi sorok ta mi kanam ta na bebhar tok dan chat putu su adu gum misak oina na balu chingbu obidi kanade dana ko akoi na hoji Manipur gi miyam jina pami basidi ko atai thodok ba wafam na te ba ko akoi gi yamana dharma gi da just minute ani khatang bu sanjarake ba Bible laise Gita haise or Quran haise Holy Quran Holy Bible Holy Gita haise akoi miyo bu khuding mangna magi jati gi matung ina karigi darkar lai no hardi lomba nai da ba miyo bagi wakhal loksing puni maksing se hairi ba seng laba lairik sing asidagi pi bane lomba nai da ba lairikum mapan nai da ba ko miyam na tum sadanjali kalawgudaba lai manam to osu moina thukraba matam da kalawgudaba adum balu chingba magi oina ba hojik miyam na tariba awa ana punumak singse ubangamba adugum balu chingba madi changeba singarang khatane ba JC gi kangbu tonglobi gi thokdok to thoki ba JC gi kangbu duga mukhyamantri nulching
luching bakang buduga moi unare yasanare haidan hayabko yam luba tangkak amane ba yasanadre na huji among ngasigi midnight tegi till 25 total shutdown am tong ne haire ebko adigi oza tomcha na sai habigi bada okul da ngarang satpachigi matang du aina hapetang aini yengjabada ko as a journalist aingonda matam du da dip na tharakpa picture da video da di honorable Chief Minister Yaure, Home Minister Tamugo Bindas Ui, Adegi Wangoigi Tamuloken Ui, Ko, Adegi Hairoki, MLA Ui, Sumaina Adegi say Tamu Brozen Ui, Sumaina MLA Karadi, Mantri Karadi, Chiemga, a company Deputy Minister Suyawe, say Sumain talk the Natsakiba, Kokibadi, I never Tanjasi the Ningsing Pomale, a Deputy Minister. Hosik ba sarkar sigi deputy chief minister amadi ko tumba chaba khangda ngai shanti hanjalang na bo honay am kan honay ba madi ma masana hayaba I may be killed I may not be killed ko but as a leader of the people of the public at my level best utmost ko ai quite ngambat hak to bogdi ai fonagani shanti purapok honagani ai dan ko sarkar gi wanatana amma magi wanatai miyo bagi luching ba maoina makan na honay ba Kangpo Pidasali he met different leaders of different organization no mipong khudimak lan pamde mana hai base ko yam chumme ba mipong khudimak even in Kuki community also Kuki gi marakta su lan pamde ba kokthong ngam lay lan pamde ba mayam jingto madune ba khoino huji lan hai base phatte se moi masa hai lak na bane ba huji kanna ma khotna rise then amaka ka ipan jage ba ko hojik si sarkar na am kanna di khotna ba adubu yambagi wakhanda di ko ngasagi chief minister na ukhul chatluba senapati chatluba jiri chatluba more da su sat ka doriba adagi di chorchanpur da su salak pasuyai akhoi gi india gi prime minister su president su foreign minister su ko different countries in the long visit the weba moi sidi sarkar gi normal routine ama khakta odum chat pane ba but akhoi ne darkar le re idi oza tom chana so habiriba kanona su bangkim na so habiri se cult amalaiba miyam gi pulse miyam gi ihulze migi manipur gi miyam se maruina tampakta leriba especially maitai ga tangkhul ga puna maksing se khangbangam magi limit se lan gre hai ba simadi sarkar na khangna madu sason to bira kadabne madu na lawdraga di ko ngasai gi sarkar amalai bagi authority amalai bagi ko maduda aidi thudona wan thokla kane ji khande aduna Kim Jong Un gumba North America North Korea gi ko adugumba mangau thi haigera thi de haigera manipur gi husik lei matang sida di ko the one who could exercise the constitution of India in the hill areas chingilam dam singda ain haibase lei ko angang ani ahing chabukta nongyai chabukta kaptana halamiba bom langjandana haplamiba adudegi di thongna phadwa khoigi thongna phadro nongmaisu yawbanate noin lei leina akhoigi misam sumai tawdana halan ba haidana mathubak lum thuokan da changliba mising dugi mathongna do kayam lege ngoba khulai yawbanate ba ko aduna adugumba ain haibase singilam da su chanan da dabani haiba luchingba amadi at this juncture we need ai sumai thamjage yam noi khoi mathuna leiba ching gen phudok pungam badu gumba luchingba ma huju ju leiba manipur gi waru daily film sin warushin purna hona bada darkar lei haiba pham done huju ji khoi gi cm na state sida shanti lakna ba amode development program ka tawna na bidam tongan tongan ba state ki chingi district sing da khoi gi maru na maitai sing chang da aki bole ram pham sing tamna tamna changshil laga development gi adam tongan tongan pham sing sana ba tori to mana hek chalu ba pham sigi halak pu numit khudingi mahak ki shanti bu wa khong kholaw khongchat sibu yaning da ba leirabra mioi kharan asigomba pamdabu thautoksing jiri chalubagi panung duda silchar da leiringai silchar da helakpi lambi gi manung da trong nobida misam hatpagi thautok thokre aduga senapati chatnu matam da su halakpu mitunda ikagi litan area da kapagi thautok thoki aduga ngasi ngarang chatkiba hurgiti keno da su huju su koi mi leptana misi minagi paw dum khoi phangni heba tare sigomba ikagi cm no honari ba thabok sing sida Santi Pam do Kambu Khara,
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯊꯣꯛꯏꯕꯁꯤꯅꯗꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯄꯥꯝꯗꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦ? Mangsa taseng ko. This is very unfortunate. Chief Minister ama taseng badi Chief Minister gi jiri khongsa su oisunu senapati khongsa su oisunu ko. Aduga okrul gi khongsa su oisunu ba. Sarkar gi side di mai pa en lorum be ay. Tombasung miyam na di mai pa en logde. Mane he chalu baga irang thulai se hingsa thulai se sina tapadi chalu ba khongsa tu mahi yan de habane. Yaning de habane. Adu khoina sarkar jida miyam gi luching basingda ko reasonable leaders singda rational leaders singda sensible leaders singda khoina appeal to janingi se taseng namak chief minister na or his cabinet colleague sarkar pairi ba party sina miyam gi damakta taseng namak wholeheartedly thamoi kaina ko thamoi shongna amuktang di Manipur se ing tapa purake haragadi araiba matter khara di layaba hoy we do understand dialogue se asi santi purna bagi machak amane dialogue ki process da America ne Iran ne Israel ne ko Ukraine ne Russia ne lan mem tong na risidi but dialogue adum chathai ba ko provisional ogera temporary ogera nga tangi ceasefire tong na dana khotana tawri sing se it is done through dialogue but dialogue to effective ogeda ba thabak se honorable chief minister sina realize khara mayam jing ji ka tanaraga tawbiraga diko amoin phane ba bankim na habu yai chumme ba ko hek chalu ba halakpaga santi gi khongsa chalu raga halakpaga nongan baga ngasi nungdin gi pung ani ga meni kunthra manga da tm ka so mai du da civilian gari tare ni pan chat du da oh in kapsel me ani sire gari loin ma mangtai sibu santi gi khongsa mai pak para ba akhoi na ningi di Santi hebse thugayu Manipur se da hingsa tau kaptana khotana mi se laitana toina tatana wahallu haidana class piriba paratam biriba adugi kangbu do khangagadi ko dialogue tawdrsu ya injan ba mi yauri habani da adu khangbiragadi adu khangbiraba si kangbu sina thon bani habado madu concept to biragadi ko haningbam lay better ignite a spark for a good cause. Apaba achumba matter amagi thaba amagi damakta diko mayram chokhat piramo mayam prajaji loi ulake Manipur da ngasi thoiba irang jidi thakna bi sing leitre phajana pibidre lambi thong nungaitre school sabidre haksel gi lamda और फार फ्लंग एरिया दे लेरिबा से चोरचानपुर दगी गुइटे रोड चलगा चोरचानपुर यौरिबा सिदैदा लंबी फजने सेंबी द्रे हबगी लान दो नते हबनी ngarang honorable na hairi dudi whatever noine dissatisfied whatever jaga khare dudi I am quite ready to fulfill it but we consider that is not a part of the dialogue means landi lan pakum pigadabne but santi di kolom no porakada banesa asi khoi khange ba bankim na haidi yaninge have art di ko dialogue kanagan dialogue tok doino ba si luri se dialogue tok ta India ga men ga tok ta ba sarkar ni tok no ta ba maram di ngasagi khulai masing kuki lising ama leiba matam da khulai pa ba lising ama leiba matam da ko nagagi village volunteer di chama khak le ram bi ai aduki matik masing yam gre habani da karai de gi nova karai de gi yam nova moi sing do khulai pai ba sing do against some community ko terrorist act chathari ba kangbu sing do heinous crime ayam ma tawri ba sing du gi mathak tu da noi thabak to ine thami ba sing du inactive oina thamaga hingsa sum to hola agadi kanana di madu lengak pa authority amena injan dana tawri ne habisiti mayam na dum haira kaneba kanaro eba release to kangbu da kangbu gi marakta gi kana gumba singna pen na baga loina na adu ada tawje hairu bagi diko samon tok dana khotana phadana pundana tawbudana dialogue process ti na teba let the deputy chief minister Srimati Nemcha ki gen ko mark la over
Manipur gi mafam khudi mak ta chatlo loin chatlo ba ko secretary ta phamba khakta na te akhoi na mangang sa ai minute amani khatang kanom ta panjage ba ko akhoi gi organization tampak ki organization amatana kana gumba community magi mayok ta khoi thabak tawte ba masigi pramandi karino integrity se Manipur की territorial integrity से कना गुम्मते न थुगाई बिगनो हाइबे से मैटे की स्लोगन नेबा को मणिपुर की तंपाक्ते लेरिबा कोई मैम की नेबा नुक्सी चानन लेमिनरपा इपा इपुन थंबिरंबा फजंगरबा सक्तम जे मसिदे कना गुम्ब ग्रुप अमतना येंगथिबा तौरकनु थुगाइरकनु हाइबा खक्तनेबा कोइदी मैटे दी कनामते द वी नेवर वेस्ट द वर्ल्ड मिगी मबुंगनी नानबसु वा ngangudeba Mipung kuding maki jati kuding maki culture ako ikai kumne na ikai kumna bagi thabak toba organization kaya amusu layaba ko nemsa ki bin la eraga secretary ta phambiro as a deputy chief minister mana let's see visit like chief minister na chatpa dong na maju chat oba give the message to her own people no mipum kuding mak se lan loin pamde ko la Land say Bible solves no problem. Hingsa na karigumba makal ki kana bam to porte na mana chatler ga kholaw mayamam lawbi oba. Please come all the MLAs. We never stop you. Koi the ill feeling no gi against the kaim te leite ba. Kanim te nete kanam te gi thamoi de leite ba. Akhoi gi ichini nao mayam gi damak ta thabak tawri ba mayam sing su Chingi lambam kuding makta koki gilam oigera naga gilam oigera puna maksing sida yairek tana lai dana chakot tharangi thabak sarkana tawbangam da budungdu moina tawrum dana miyoba maseni ko haidana akoi manipur gi nuksina base kanglo masen nuksina base kai be aroena many groups ko did a lot of things tawram mabaneba moida kudolo ne pirama baneba akoi gi ichinena umarakta su akoi koki bu yekna bani naga bu yekna bani ne pangan bu yekna bani se khoi isina na kanam tan hairom moy ko ai lo sanjarake tamona haining idi thoidokpa atai nate taseng namak santi purake hairagati ko am kadar ka wari sabiru no moigi MLA mantri sing se loin imphal ta laksano let them do their MLA amagi obum thopa thabak to imphal la to biro koi kanam ta kaim haide aran do propaganda su ko oiroi doba paroi doba mayam sing su koki gi organization mayam amana santok pigano prithvi gi leba kuding makta su santok pigano bharat ki kuding makta su santok pigano akoi khange ba we conceive we the people of Manipur is never possible to bring the sovereignty or independence Manipur de le riba miyo khuzok kharasina Manipur gi ning tamba poropanga moya su khoi khange ba akoi na yumro na riba leba kuding maksing asiga nungsi sanina minaraga miyam gi sohojok lauraga atop international gi prithvi gi leba kayama gi sohojok laure kanda Manipur ning tamba porokadam ne ju su khoi realize to weba adu ragadi kari inova maitei bu phattaba badanam da pire raga phattaba rom da tahalla kanda adu gumba sason di tawroi da bane habni da khoi na haining gi in short hingsa tambiri ba kangbu do Hingsa sa tawai dana para takpiri bakang bodo. Please find it out. Yes. God, please continue the dialogue with them only. Moiga dialogue to biyoba. Dialogue to tawbuta raga de duga to biyoba. Then peace will prevail. Ko ai de tumaina feel tawe na thamjage. Yam noisy ngasi santi kamdo man de ujana suma man da bajana thambi kre ujani na phone re point sing sikadai ko pelit oiba ujagi thambi. Yam bagi ko. Yam tena Matamamada Prithivigi am Sakti Leba America Siga Iraq land town give Matamdugi Iraqi President Saddam Hussein Haisiga America ki President Ronald Reagan Siga Atopa Leba Mayamamagi Luchingba Kayama mediator or a kind of land town of Gumjetani Wadi Tenkang Saneva Saddam Hussein Sunayagi Dev Ronald Reagan matamdu da kari hageta let the weapon talk say khulai na wari sara jena lan kamaina hogi ge have ni ko let the weapon talk see wise ka hara kanda American aduda Iraqi matak da sathai
Now many our people realize Sarkar na karigumba khara ngaklo piraga leba favoritism khara thamaga leba adugumba sophisticated weapon mayam ama aina yada momong da pairaga lehileba kangbu sing asina innocent people mayam sing achida sigumba makal gi provocative over thabak chathali bini habase masip thingna ba law of the land se lay makeup thue haidana ko madu pachana effective oina implement arupa matam da ko madudai duda madu gi dialogue to adu that will be the one of the best dialogue oigane na idea to maina khale sumain thamjage yam no ngai ngasi thamjari bo no option but dialogue ai ba ku ki CM no phone ki wafum do gi matang khan na na si da ko gi hoji ju leiri ba phibam si da dialogue to na na ba gi mahuta paikhat pe aba comment ama leiri hai ba gi lop lo chan han ba aduga yamna irang thok po mafam sing da yam chabo military crack down ching sing do na ko gi illegal immigrant sing tak thoki ba aduga ai ne ada mo do pai de ba khusu khulai sing local matung da santi ko ri sana ba sin mai pak na ba wafam sing thambe ba aduga CM no honori ba khongpham si su he na mai pak poi gani hai ba duni yam noi jing asigi oja sing sil le matam kai thok pidung asi notice dialogue ta ring wirek tuna asigi notice dialogue thamjari ba to khana ne sa ya bi dang oja humbo thak phono sari